twayiko mu katare k'ebyo kurya ka Rubindi Akasya akarukwetwa Rubindi Ruhumba Daily Market kandi twashanga obujo bumwe butari mu bashubuzi baca bitwashangamu batugira ngo emyanya myingi n'eyabebembezi begarurize obuzu obutari mu bantu n'obuzu obw'aba town kiraka ba agents ba town kiraka aba bakwasira emyanya bakagishashura atabariyo mbapangisa grocery fortirariyo mu maduka kaninga bebembezi nubo bariyo no batupangisa nibore bariyo no bapangisa babasite kutunga kasente nubo bariyo mu katare abo katare bakiciriza no muntu kwereze mitwara binaguma ndashingira 10 kandi ari abantu abaza batakubasa sente yo government ntugishaba kutuyamba akube batutiremo turababasi umwanya wo kubatiremo taro kuteka tarimo kwijamo no mwana ejo nensonge turemerire yo nangu nintangara washanga ngo abebembezi bitu nkarubindi bombeshira abantu akatare ko kutekamo emere akaburizoba then bakagaruka bakabana bo batwara first priority imidare mingi 70% bakana bo bagitwara tari mu bantu no bwa cancers naba agents ba kanso no mudaba ko mu katare na hatiyo wanje haciriyo nize ko nkwenda kupangizo mbenye ndagura kazubangambye mitwaro cana 78 zakayi wanu ukapangisa ne mitwaro 5 dena kabule rugo akagwe wanu ukapangisa ne mitwaro 3 kana akira amezi 8 nyo amezi 8 mudara gwanje n'ibintu by'mitwaro 10 twahiko mu katara kakuru a street ya Kataro mu town ya Rubindi twashanga abashubuza bamwe bazire imishuburo y'abahansi ahabwo kubura obuju bwo gukoreramu paradisi namugambira hanga wanje kintu cyo kinkora kubi namugambira yanjira ngunguma naje kwiza nastebeka Katare nyondiye mfakaze nyina abana mushanju numwenda ngomba teyi yobatikuba kuzakora nsine kintu kimwe yitwe turya boro banzore business yanje nko kwerwingana ninshubura somdwaro kumwe necweka kandi yibanyarigire yansigira abana mukaga mbona bariyo mwishomero nyinerone sente zimuziki seziryaho naronda eco kuteka yo cyambura sikizaha pinyine kazu akatarako bakikeko remyanya mironji bona bebembezi bagitwara bari akataraka abatafurikire kuza kuri mu katare tutaratungire chance yo kumanyisibwa town kiraka kutweta akatugamba ati ndiyo nimbatebekanisiza katare nyenda kubiho mwanya ogu nkabateka umugundi tarakitugambira akareba nko Evans wari kumanya amuteresimu oyize oze oshashure mutwara binagumwe nonda unfunira kazu turiyo ntufura katare nyebe limanya ngukombetirwa bakanda atura harugusaha abatamchaka katare kabo konga nyati sasize bakwasira bagiga abantu abaherba abantu bata mu katarako twayicira town kiraka wa Rubindi Ruhumba town kansansho ngeji kandi ibintu byo yatugambira ngera kushaba nabo umwa bakuba batakaterereze mutuma yabo ninga batakayinzire ku gira ikitekateko cyo kugira ngo bafurike bazumwanya mu runjo gutubatebekanisize kugira ngo bahindura imitekerezo yabo tuzo mu katare baguze ibintu byabo mu buteka nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri.